Kien 11 ta' Settembru tas-sena 2001 bħal-lum 20 sena meta seħ l-attakk terroristiku fuq it-Twin Towers fi New York, l-Amerka. Jum li xxokkja lid-dinja kollha u li ħalla kważi 3000 persuna mejta. L-ewwel attakk seħ fid-9:15 filgħodu ħin Amerikan meta ajruplan daħal fl-ewwel torri tal-World Trade Center. Dak kien maħsub li kien inċident iżda f'inqas minn 20 minuta daħal ajruplan ieħor fit-tieni torri. Sa dan it-tant bdew jidhru n-nies jaqbżu minn fuq it-Twin Towers li f'sitwazzjoni ta' disprament ridu jaħarbu minn dak in-nar tal-infern. Ftit aktar minn sija wara jaqa' l-ewwel torri mbagħad jiġġarra fl-ieħor biex illum fil-post fejn kien hemm it-torrijiet imorru eluf ta' nies isellmu l-vittmi. Dakinhar ukoll ajruplan iġġarra fil-Pentagon u ieħor falqa f'Pennsylvania. Kien hawn li l-President tal-Istati Uniti ta' dak iż-żmien George W. Bush ġie marraf li l-Amerka hija taħt attakk. L-Qaeda kienet il-moħħ wara dan l-attakk terroristiku wara li l-ajruplani kienu nħatfu minn membri ta' dan il-grupp. Il-kap tal-grupp Al-Qaeda Osama Bin Laden inqatel mill-forzi Amerikani kważi 10 snin wara fil-Pakistan. Intant żewġ deċenji wara l-aktar attakk imdemmi, il-President Amerikan Joe Biden sejjaħ għall-għaqda. We saw national unity bend. We learned that unity is the one thing that must never break. Unity is what makes us who we are. America at its best. To me, that's the central lesson of September 11th. It's that at our most vulnerable, in the push and pull of all that makes us human, in the battle for the soul of America, unity is our greatest strength. Diversi mexxejja dinji oħra fakru dal-anniversarju fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela. Fuq Twitter saħaq kif dal-episodju jrid jgħallimna li l-imħabba u r-rispett għandhom jirbħu dejjem fuq il-mibeda u l-intolleranza. Intantu l-jum tas-Sibt kru ta' One News niżel fit-toroq jistaqsi lin-nies x'jiftakru minn dan l-avveniment imdemmi. Kont inti f'dak il-ħin tal-inċident? L-uffiċċju. U kif sir taf jiġifieri? Ħabib tiegħi, kollega tiegħi kien ċempillu ħoħ mill-New York u qallu x'ġara. U x'tiftakar minnu inti bħala? Traċedja kbira. In-nies kollha dbelħu, n-nies ħadd ma rid jemmen ġara, ma ġarax. I did it on the radio. It was very shocking. We heard about the first one and thought it was maybe just a little thing, and then the second one, and we then took it very seriously and realised it was a big tragedy. Xogħol kon dak il-ħin. Bat wara hu. Qalu ġrat xi ħaġa kbira dakinhar u wara sirt naf. Xirrix mix-xogħol. Dak il-ħin kont l-Ingilterra, kont qiegħed nara żwiemel jiġru fuq it-television qata' u beda jġib l-inċident li ġara dak il-ħin.